श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलायस्तनु हरि। वर्जनं भोवीजानां वर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामीति गर्जनं। श्रीराम राम रघुनंदन, श्रीराम राम कृष्ण राम राम, श्रीराम राम भृताग्रज राम राम, श्रीराम राम शरणं भुवे राम राम। ॐ अतुलितबलधामं शैलावदेहं दृढवन्कृशानं, ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं, वारणानामधीशं भक्तिभक्तवातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानज्योतिमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। मां मालेः महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी, चतुर्भुगस्तवन्य सिद्धिदा भवः। ओम विघ्नं कुरु माले त्वं ग्रामी दक्षिणे करे, जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। आज भगवान की कृपा से इस फाग उत्सव महोत्सव में आध्यात्मिक चिंतन एवं राम नाम महिमा में केवल भगवत कृपा से आज हम भजन के बारे में 2 मिनट की चर्चा रखें कि भजन कैसे करें, भजन क्या होता है और भजन क्यों होता है, कि भजन कैसे किया जाए इसका कोई एक उत्तर नहीं है, क्यों नहीं होता है इसका भी कोई उत्तर नहीं है। और इसीलिए अपने राम को हम चाहें जैसे भजें, अर्थात भगवत नाम स्मरण जो हम ले रहे हैं वह भजन है। भजन का अर्थ होता है नाम, सेवा, सौहार्द्र, प्रेम, वो है भजन। केवल भजन भजने का, मन से भजने का नाम है भजन। ताली बजाना, ढोलक बजा लेना और बाजे पर गा लेना वो भजन नहीं, उसे सत्संग आप कह सकते हैं, लेकिन भजन तो मन से होता है। मन से, मन के द्वारा भजे हुए कार्य को भजन कहते हैं। अर्थात भगवान का ध्यान कर रहे हैं वह भजन है। भगवान के नाते हम जगत के प्राणी की सेवा कर रहे हैं वो भी भजन ही है। मूर्ति की पूजा कर रहे हैं वो भी भजन ही है।
शास्त्र के वाक्यों का हम अनुसरण कर रहे हैं, वो भी भजन ही है। मन और वाणी, इन शरीर, मन, वाणी, इन तीनों का जो उपयोग भगवान के भजन में है, उनकी सेवा में है, उसे हम भजन कहते हैं। कोई अमुख्य व्यक्ति, जैसे कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम, कि अमुक व्यक्ति पदार्थ इसलिए खाता है कि वो उसको स्वाद आता है। अर्थात एक व्यक्ति सेव खा रहा है, तो वो सेव इसलिए खा रहा है कि उसे मीठा लग रहा है और उसके शरीर को बल मिल रहा है। तो किसी को मिठाई अच्छी लग रही है, तो किसी को नमकीन अच्छी लग रही है, तो किसी को भोजन, कोई अपने स्वास्थ्य की चिंता के लिए कर रहा है, भोजन कर रहा है। कोई किसी चीज खाने में मदमत्त हो जाएगा, अर्थात नशे के लिए कोई चीज खा रहा है। कोई भोग करने के लिए भोजन कर रहा है, अर्थात अमुक अमुक जो भोजन कर रहा है। और एक भक्त जो है, वो केवल इसलिए भोजन कर रहा है कि भजन के लिए भोजन की आवश्यकता है, कि भजन के लिए शरीर चाहिए, और शरीर अगर हमें चाहिए तो भोजन चाहिए। तो वो ऐसा ही सात्विक भोजन कर रहा है कि सात्विक विचार ही उसके मन में आए, इसीलिए सात्विकता की आवश्यकता है। नहीं तो कोई ज्यादा इस चीज का कोई वो भी नहीं है कि आप लहसुन प्याज खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, आप सात्विक भोजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। केवल सात्विक विचार के लिए ही सात्विक भोजन हमें करना है। इसीलिए हमारे संतों ने और बुजुर्गों ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन। इस प्रकार कोई भी चीजें आप लगा लें, कि कोई कपड़े जो पहन रहा है, वो कोई किसी दूसरे को आकर्षण करने के लिए पहन रहा है, कोई स्वाभाविक दिखावे के लिए पहन रहा है, कोई समाज के उपयोगी वस्त्र पहनना चाहेगा, कोई शरीर की रक्षा के लिए, कोई शीत से बचने के लिए, कोई धूप से बचने के लिए। सभी भगवत प्रेमियों के लिए कपड़े सभी पहनते हैं, परंतु अपने अपने भाव के अनुसार। इस प्रकार प्रत्येक कार्य, खाने में, सोने में, उठने में, बैठने में, व्यापार में, नौकरी में, भगवान सेवा का भाव होना चाहिए, वो भजन है। कोई भी जो हमसे सरल भाषा में हम सब कहें, तो जो भी कोई अच्छा कार्य जो समाज सेवा के लिए, बड़ों के लिए, भगवान के लिए जो अच्छा कार्य किया जा रहा है समाज के लिए, वो ही भजन है। जबान से 5 पाप होते हैं, वाणी से। व्यंग्यात्मक, यानी जो व्यंग हम कर रहे, जो सुनने वाले को जाकर चुभ जाता है, व्यंग्यात्मक पाप होता है। दूसरा होता है असत्य बोलना, यानी झूठ बोलना, अप्रिय बोलना, कि हमेशा कड़वाई बोलना, अहितकर बोलना, जो किसी दूसरे का जिस बातों में हित ही ना हो, वो भी पाप होता है। और व्यर्थ बोलना, कि हमारे से कोई कुछ बोल भी नहीं रहा, कोई कुछ सुनना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, तो वो भी पाप ही है। तो इसी के कारण जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, वही जमीन, अर्थात जब पांडवों का जो राजसूय यज्ञ हुआ, उस जमाने में मय नाम के दानव थे, जो बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही उस प्रकार का मंडप बनाया था, जहां जल था, जमीन थी, और वहां जल लहराता हुआ दिखता था। यह बात सबको ज्ञात नहीं थी। वहां दुर्योधन आए थे, तो देखा कि जल लहरा रहा है, और प्रभु की कृपा से, परंतु वहां थी जमीन, लेकिन लगता ऐसा था कि भाई जल ही जल है केवल। कुछ लोग मुस्कुरा दिए, कुछ लोग आगे बढ़े,
वहां जल था परंतु समतल जमीन प्रतीत हो रही थी। अर्थात दुर्योधन तीर की तरह चुभ गई। धर्मराज बोले कि क्या कहते हो दुर्योधन, क्या बात है उनको चुभी कि ये अंधे का पुत्र है। आजकल लोग गालियां दे देते हैं, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं, कौन से उसका अप्रिय बोलना, कि दुर्योधन को वो बात चुभी और उसी के कारण वो सारा रणभूमि युद्ध भूमि में, वो जो भूमि थी युद्ध भूमि में बदली, सारों का भाव ही हो गया। इसीलिए ये पांचों कृत्य हमें नहीं करने चाहिए कभी भी। व्यंग्यात्मक वाणी नहीं बोलनी चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय बोलना नहीं चाहिए, अहित नहीं बोलना चाहिए और व्यर्थ भी नहीं बोलना चाहिए। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें कि श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री राम जय श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 राम। और भगवान की कृपा से अभी जैसे अपन सब देख रहे हैं, आदरणीय श्री अनीता सुचेत जी, रेखा शर्मा सनातनी हिंदू, जीत, कविता यादव जी, नेहा शर्मा, रॉक स्टार हर्ष, हेयर कोटपुतली, स्मार्ट टीवी और जो भी अनन्य भक्त जुड़ रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत इस आध्यात्मिक चैनल के माध्यम से। केवल वैसे आपसे यही अनुनय विनय कि आप रेगुलर इस भगवत स्मरणता में आप नित्य आप आधा घंटा निकाल के इसमें जुड़े। और इस क्योंकि कुछ लोग जैसे हम देख रहे हैं कि केवल 2 मिनट जुड़ना और फिर चले जाना। अगर 2 मिनट से इसको बढ़ाओ, चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट आप जुड़ रहे हो वो भी बहुत है, लेकिन 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15 इतना तो आप रोज करें। और भगवान की कृपा से आप इस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब जो भी है वो आप करते रहें कि श्री राम 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 Ram 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 ram
Ram dam 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 dum 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 ram dum 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 Ram dum 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 Ram ram dum 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 dum
Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum Ram dum 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 Ram dum 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 Ram ram dum 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 Ram dum 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 Ram dum 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 Ram dum 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 Ram dum 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 Ram dum 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 Ram dum 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 Ram ram dam 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 Ram ram dam 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 Ram dam 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 Ram dam 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 Ram dam 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 Ram ram dam 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 Ram dam 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 Ram ram dam 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 Ram dam 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 Ram dam 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 dam
Ram ram dam 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 ram ram dam 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 ram dam 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 Ram dam 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 Ram ram dam 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 Ram dam 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 Dum 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 Ram dam 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 Ram dam 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 Dum 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 dum
Ram 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 Jai Jai Shri Ram
जय जय श्री राम। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः, सर्वेभ्यो सन्तेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो उपरेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। निर्विघ्नमस्तु निर्विघ्नमस्तु निर्विघ्नमस्तु। ओम श्री राम भद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमो नमः। ओम नवनाथ चूराश सिद्धाय नमो नमः, शंभुजति गुरुगोरक्षनाथाय नमो नमः। ओम श्री क्षारवीराय नमः नमः, श्री पितृदेवाय नमः नमः। ओम जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शिव शंभो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। शुभ रात्रि और भगवान की कृपा आप पर और हम सब पर बनी रहे। इति ही राम मंत्रेण जप कुर्याते। भगवान राम है, भगवान नारायण